Yelo? Khuluma mbhizi ubusithini? So nxa usekhaya mina ngenze njani? Funani? Imali yani? Yewugada? Makeup? Le 2-piece futhi? Lani futhi okunye? Hayi akwenzi ndoda. Akwenzi ingcono sichiyane. Uzaniqedela imali yami. Hayi akwenzi. Hayi uyaniqedela imali yami akwenzi. Angcono ngichiyane lawe kanti ngenye inkazana. Akwenzi sibili. Ngcono ngekhomise eJohn Masowe. AbeJohn Masowe abasoze bangifuna into zonke ozifuna zona ezo. Because one eJohn Masowe bagqoka into eziyi-white kuphela. And babehlezi basemacansini. Nxa bese emhlanganweni abafuna igrocery yonke oyiqambana leyo. Bahamba lamaphuti kuphela. Labana bafuna imakeup, abalungisa inwele. Akulanto abayifuna ngitsho. Ibudget yami ngiyamaphuti kuphela. Hayi akwenzi. Akuthela into zonke lezi mpinde kunikele airtime yokuthi ule utshona udownloada futhi ingoma ze-inbook. Hayi akwenzi kahle. Ngcono ngikhombise eMasowe. Sharp. Ngale because bafuna kuphela into ezimhlophe. Ngale bahamba babethela amanzi. Amatshe bayathatha echurch khona ngale. Asuki lami ngapha. Okwami ukuthenga amaphuti kuphela. Sharp. Asichiyane zadinga umuntu.